Pa bili smo mladi, mi smo mislili da bomo iz garaže prišli v klubove lokalne in da bo to uspeh. V tistem času ste se zavedali, da to ni bilo običajno življenje, ampak nekaj izrednega. Mi smo doživljali to eno mikro Beatlemaniju v ex-Jugoslaviji skupaj sa svojoj publiko. Mi smo bili u očesu orkana i nismo znali definirati kaj se to dogaja. In zdaj, ko greste 40 let kasneje na oder, kako vidite publiko, kako doživljate atmosfero? Se mi zdi da smo nekje u nekom hipotalamusu, u nekom srcu ljudi i da im je orkestar je kao van kategorije, orkestar kao. Pa je boljše biti pijan ali star? To sam zdaj gotovo, jer Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Moj današnji gost je Saša Lošić Loša. Hvala puno. Hvala. Loša je ustanovitelj, frontman in glavni avtor Plavog orkestra. Plavega orkestra. V teh dneh bo, Saša, minilo 40 let od izida albuma Soldatski bal, ki je še vedno najbolj prodajan debitantski album na območju nekdanje Jugoslavije. Uspešnice, kot so bile Bolje biti pijan nego star, Suada in Goodbye Teens, so prevzele najstnike. Histerija je bila neka tisti, ki smo jo poznali od Beatlov. Zdelo se je, da smo dobili prvi balkanski boyband in to desetletje prej, kot so boybendi oblikovali glasbeno industrijo Zahoda. Toda po tolikih letih je Saša še vedno tu, še vedno je avtor, še vedno lahko napolni koncertne dvorane. Zadnja leta je pisal predvsem filmsko glasbo, med drugim za najbolj gledane slovenske filme Outsider, Kajmak in marmelada in Petelini zajtrk. Loša je danes moj gost. Loša, zdravo. Zdravo. Hvala vam, Borut, da ste me pozvali u vašu uglednu oddajo. Moji prijatelji mi povedaju da imate zelo popularno podcast. I kako bi rekao, zdaj hvala vam na lepem uvodu, ampak mogoče moje odrastanje u Sarajevu, format u kojem sam odrastao, moji prijatelji, mentalitet, osjećam se malo nelagodno. Zakaj? Pa ne znam, sjećam se jednog balkanskog režisera, inače dragog prijatelja, kad mu je voditelj, vi niste voditelj, mi smo, kako bi rekao, mi smo postali skoro prijatelja. Mi smo sagovornici. I onda mu je voditeljica rekla, evo tu smo u društvu jednog od najuglednijih naših režisera koji je pomicao granice i tako dalje. I onda je krupni kadar njegovog lica, on je samo ovako klimao glavom. On je pristajao, a vi kad govorite to da je histerija vladala, da je to nekaj pomembnega, ja to ne čutim tako. No, mi smo, ne? A moram reći da je moj ego že zdavnaj u nestajanju, mogoče ne obstaja već, ni prisotan u meni i ego je dobar. Moj prijatelj Bojan Hadžihalilović iz dizajnerskog tima Trio iz skupine Fabrika iz Sarajeva vedno mi je govorio, kaže, moraš se malo ložiti da si zvijezda. Kaže, previše si normalan. Tudi moji prijatelji skupine su preveć, kako bi rekao, mislim, svi smo mi navadni ljudi, ali oni su kao da ste išli s nama u gimnaziju. Evo. Ampak Loša, vi ste bili zvezdniki, ne, tistega časa, ste še danes, ampak v tistem času ste bili super zvezdniki na področju bivše Jugoslavije. Ali mislim da tudi vi niste nikoli, kako bi rekao, širili miris pomembnosti okrog sebe. Dobro, se ne pritožujem. Samo nisem imel takega super zvezdniškega statusa kot vi, ne. Ampak hotel sem vam to reči, ker ste večkrat omenjali Sarajevo. Sarajevo, kot sem prebiral in gledal, vam ni pustilo biti tak super zvezdnik. Vedno vas je nekako prikovalo na surova tla, je res? Točno, ne samo naju, tudi recimo spomnim se ene anegdote. Ivo Andrić leta 1961 se sprehajao po mestu. Ko je dobil Nobelovo nagrado. I najna dva lokalna simpatična sarajevska mangupa su jeli semenke. I en druz ga vprašao, veš kdo ti je to? Kaže, Ivo Andrić, ili on dobio Nobelovu nagradu? Jest. Halo, pisac, napiše li se šta novo? I
pretpostavljam da je Ivo onda ušao u svoje stanovanje, navukao roletne, rekao ovdje, ovako se ne može živjeti. Tako dalje. Ali to je dobro, to je zdravilno. Čovjeka spusti na realna tla, tako da niko nije bio, ni Bregović, ni Kusturica, ni Jergović, ni Hemon, pa ni mi nikoli nismo se čutili kot zvijezdi. Loša, zdaj, ker sem vas dobil v taki duhovitosti, vas moram vprašati še za eno anekdoto, ki dobro tako ilustrira, kako nas ljudje, kako bi rekel, privežejo spet na realna tla. Mislim, da ste vstopili v neko pošto nekje? Da. In je rekla gospa zabranjeno pušenje. Lahko to je poveste bila, to zgodbo? To je resnična zgodba. To je bilo u Gracu na Makarski rivijeri. Sam mal prej omenjenim Bojanom sam šel u poštu i bio sam pretenciozan mladi klinac. Slava je prišla u enormni količini. U tem trenutku smo prodali 500.000 plošć i ja sam sad na 7. nebu. Ja mislim da me snema imaginarna kamera. I sam prišao u poštu u Gracu i gospa za šalterem mi je povedala, kaže, zabranjeno pušenje. Ja sam skromno rekao, ne, Plavi orkestar. Ona kaže, ugasite cigaretu, dečko. I to mi je bio jedan tudi jedna klofuta iz tih ranog dobe in potem še 2-3 leta smo imali to, kako bi rekao, ko ste vi omenili, kot su novinari to imenovali zadnju histeriju u Jugoslaviji in potem smo se spet vrnili nazaj na fabričke postavke i do danas smo spet ok. No, ampak takrat ste vedeli, da ste superzvezdniki, ne? Takrat smo bili malo... Vtisu ni bilo mogoče ubežati, se vas niso nikamor pustili. Veste, ko imaš 18-19 let, ti daješ, navlačiš masku duhom, iskustvom starejšeg čovjeka, kao govoriš pretenciozne rečence, pune metafora. Mislim da sam u tom času čak malo i Bregovića imitirao. Kao gotovo uspavano govorim neke, ali to je na meni djelovalo groteskno, tako. Tek vremenom stekneš iskustva i kad gledam sad svoje na YouTube-u posnetke iz tog obdobja, samo deku preko sebe, ne mogu gledat sebe iz tog obdobja. In zdaj, ko greste 40 let kasneje na oder, zdaj ste imeli koncert recimo v Mariboru, zdaj v Zagrebu. V Zagrebu je bilo 16.000 ljudi. Jest. Ko prijete po 40 letih na oder, kako vidite publiko, kako doživljate atmosfero? Ja na odru nikoli ne gledam direktno u oči publike iz prve vrste ili zato je velika dvorana, arena je, ne morem ni vidjeti. Ali vedno imam neku imaginarnu točku u daljavi, nekje na koncu, tamo na tribunah. I u tu točku gledam i zamišljam taj svet okrog sebe, taj imaginarni svet. Drugačije ja sam introvertan, prilično sramežljiv, takšan sam bio u otroštvu. Imam fotke iz otroštva, moji rojaki ovako se fotkaju naslonjeni, ja se ovako fotkam. I to ostalo. I mogoče taj neki moja želja da grem na odar imala terapijski učinak. Znači, mi i dan danas delujemo ko amateri, Plavi orkestar. Mi ne izlazimo ko Oasis ili Rolling Stonesi u slow motionu pa kao počasno pozdravljamo publiku kao mi smo cool, mi smo totalno uncool, katapultirani izlazimo na odar i gotovo nekako nerodno, ljudima je malo nerodno, ko u crtanom filmu. In ja spadam u trans treme i ta trema dobije neku apstrakciju na odru. I u toj apstrakciji ja začnem neki svoj depersonalizirani ego da prozivam i zapravo ne pojem ja, nego neki loša iz preteklosti. Ja se že dugo, oprostite na dugom monologu, tim bom završio, s tem bom končao. Ja se še zmeri u zadnje čase, zadnjih 10 let čutim kao da sam najbolji imitator Saše Lošića. Djelujem ko da imitiram neki brend iz preteklosti. Ja že zdavna nisam taj lik. Tam v srednješolskih letih ste čutili to potrebo, da bi se skozi glasbo recimo naredil superzvezdnika, ali je to prišlo ne, da bi si to želel? Pa, če ni neuljudno, vas bi tudi vprašal, odkot mi u javnom fokusu, odkot ta potreba. Recimo, ja bi vam iskreno mogao reći, moja potreba, če se spomnim dobro, je bila da budem nekdo. Poleg enega umetniškega razloga je bio jedan osebni razlog da moji prijatelji iz grada, Sarajevo malo mesto,
tu je par kafiča, par klubova, da boš nekdo. Predvsem, da ona vidi, da bom postal nekdo. Ste imeli pred sabo neko željo? Za naše prve ljubavi vidi da smo postali neko. Evo, to je jedan motiv bio. A onda s časom je i došla ta želja da nekaj nenavadnega daš u glazbenom smislu i nikoli nismo bili mi smo izašli iz šinjela novog vala i panka i recimo prvi hit Suada je bio tek incident u našem ranom pop-punk repertoariju. Zapravo koristili smo poput Idola ili Bovija določene camp manire, ironični odmak od stvarnosti i tako. Imali smo alter ega. Ja sam recimo glumio nekog Selingera, naš prijatelj, spisatelj Miljenko Jergović, on je bio, ne znam, na Ivo Andrić, Hemon je bio na Bukov, moj prijatelj Bojan je bio Warhol. To je bilo to dobje 80s kad smo imali alter ega i od stvarnosti smo pravili poetiku. Tiste okoliščine v 80 letih v bivši Jugoslaviji niso v ničemer omejevale, ste lahko živeli vaše identitete v vseh ozirih, ste lahko razvijali to super zvezdništvo? Pa bili smo mladi, mi smo mislili da bomo iz garaže prišli u klubove lokalne i da bo to uspjeh kod naše kolege. Ampak mi smo band sa plaže, mi smo 2 gitare, tako nekje na Hvaru sviramo 2 gitare, tako smo začeli komade filma Idola, Pankrta, tako. Tako smo začeli. I naenkrat taj vlak je začeo hitrejše da pelje i kome smo ga stizali. Mi smo doživljali to eno mikro Beatlemaniju u ex-Jugoslaviji skupaj sa svojoj publiko. Mi smo bili u očesu orkana i nismo znali definirati kaj se to dogaja okrog naju. Te hite, ki so jih preomenjali in še več jih je, te hite ste pisali želja, da bi postali hiti in da bi eksplodirali, ali so postali hiti mimo vaše volje? Preprosto jih je publika vzela za svoje. Mogoče je taj najin ukus, pa mene tudi kot autorja je bio, mi smo vedno proslavljali to uzvišenu poetiku poletja. Ne vem kako bi to je retko komu mogu pojasniti taj zanos poletja, te barve poznega augustovskega sonca, te nekakšne careless, mislim... Brezskrbne. Ljudi meditiraju, a meni je meditacija ko gledam u morje, ko taj vetar, taj maestral ili ne vem kako bi vam to, polje maslina, ne vem, verjetno zato ker su moji roditelji na takrat moderni kredit kupili malu hišicu na Hvaru i od te 0. godine ja sam na Hvaru i mogoče me to oblikovalo i vedno je u Plavom orkestru feeling good. Nikoli nimamo disharmonične pesme, dramatične, politično obarvane. Čeprav zaradi ene pesmice ste pa imeli težave, ne? Ali to je bila estetizacija političnih tema, ne politizacija estetike. Mm-hmm. A to je pjesma fašista, nemoj biti ti. Mi smo takrat željeli da film i slikarstvo imaju privilegiju da se ukvaraju sa različnimi temi, a glazba ne. Mi morate samo ljubezenske pesmi, pop i tako dalje. Pa tudi je upliv mala slovenska scena. Slovenska scena glazbena je bila zelo hrabra. Mm-hmm. Zelo pogumna. Če bi rekli 2-3 spomine glavne iz tistega časa, kaj, ko vas nekdo vpraša po tistih časih, kaj vam najprej pride pred oči? Da je sve prohujalo kot san. Kaj je to što človeški možgani se odločio da se zapomniju, ali ne? To je veliko vprašanje. Recimo od svih tih okolnosti koje bi neki drugi ljudi bi arhivirali, pravili knjige, mi recimo nemamo svoju knjigu. To ste vi arhivirali šele v času COVID-a, sem prebral neke vse vaše spomine. To su privatne kolekcije, to su privatne kolekcije. I sad kad ti pomisliš, kaj je to da sam ja zapomnio? Ja sam se zapomnio neki, sad je to teško reći, čudnih, bizarnih detalja. Ali gledam to kao jednu izmaglicu koju u nekim Moneovim slikama, tako impresionizam neki prohujalo i sve blurovane ta lica, dogodki, to naše sprehanje iz auta u hotel,
vrešćanje na koncertu, vidim kao neki zvuk gdje se mi ne slišimo kako igramo, ali slišim taj zvuk nekako. Recimo u Beogradu, naš prvi veliki štadionski koncert na stadionu Tašmajdan, ja imam tu moment kad kažem u A korusu, možda je tako bolje, navikao sam biti sam. I ja sad, naravno, imam jednu pauzu glazbenu, preden začnem bolje biti pijan pit. I ljudi su mjerili 1 minut i 60 sekundi je trajao vrisak, ali taj, kako bi rekao, u vrdećem vrisak. I to je nešto kod u filmu Martina Scorsesea, če ste gledali No Direction Home, gdje on opisuje dokumentarno Dylana. I ti vidiš u jednom momentu kako Dylan je folk glazbenik i on se ne zaveda da je on nekako popularan, onako dekoncentrisan. I sad gre u auto i najenkrat, a to se nama non stop dogajalo, fanovi lupaju po autu i tako dalje i on se okrene proti kameri i vidiš taj neki pogled sa nasmehom i imam občutek da je tad dojeo da je to nekaj vanredno. Tako smo mi to dojeli na tom vrisku. To pravi, v tistem času ste se zavedali, da to ni bilo običajno življenje, ampak nekaj izrednega. Da, nekaj izrednega. In točno. danes se vam zdi, da je to skoraj sanjsko, ali se zavedate, da so to realni spomini na realno vašo osebno zgodovino? Pa nažalost, pravijo da ljudi spremenijo svoje celice čez življenje 2-krat ali 3-krat. Ja, ko da nisam ta isti človek iz tega obdobja. Ko da nisam to bio jaz. Mislim, to je čudno, se opravičujem vašem občinstvu, ali res nimam občutek da sam to bio autoempiri. Jaz tudi kot vi gledam te fotke i videa iz preteklosti. Kako je to bilo zgodno. Sploh nimam občutek da sam jaz bio protagonist i moji prijatelji iz benda tega časa. Ne vem kako sad ostali stari bendi to gledaju, ali... Zdaj, ste mi še dolžen odgovor na vprašanje, kako danes doživljate publiko, ne? Vi ste rekli, jih ne gledate v oči, ampak bi rad vseeno slišal, kako gledate na to, da danes vaše pesmice, ne, znajo mladi ljudje na pamet, ne? Da, to je fascinantno. To je fascinantno, ne? Da su samo mlada publika, evo bili smo u Markovcih na Pustu, igrali pred neki dan i ja sam uprašao kdo se, rekao sad jedna pjesma iz leta 85, lahko mi poveste kdo se rodio po letu 85 i cijela dvorana je bila ono vidiš da su študentje i tako dalje. I sad, otkud to da oni poslušaju Plavi orkestar, to je meni enigma. A danas čutimo... Mogoče preko staršev, ne? Pa vi se sigurno spomnite da će ti stari nekaj preporučaju, ti kažeš, ma dobro, to se zdaj ne posluša. To sam prebral ta odgovor na to vprašanje. Ali čutim veliku odgovornost za show danas, iskreno. Imam tremu, što je dobro, ali odgovornost da taj show uspe, da bude dobar show. Mogoče to nije dovolj. Vse to takrat ste to imeli, ali ne? Takrat ste bolj improvizirali, ste bili bolj... Da, bolj nekako ushićeni, vidi kaj nam se dogaja. A danas je... Odgovornost. Danas je odgovornost da bude dobar show, da uspe show, da ljudi nosijo spomin i da zadovolj. Loša, in zdaj, ko prijete na oder, vi igrate zdaj Lošo izpred 40 let, ali ste zdaj vi? Pravijo da su najbolji pevci ki se spoju, mislim, interpretari u jednu osebo. Su to najbolji pjevači, da su to... I to vam uspeva zdaj? Pa še zmeri se gledam iz garderobe, tako za dronom se malo gledam sa strane, kako praviš smešne gibe, čoveče, blamiraš se tu na odru. Sam poriv da pravim smešne gibe na odru i da pred drugim ljudskim bićima imam želju da nastopam, to je že pomalo čudno. Zaradi starosti mislite, ali kaj? Pa zaradi poriva da imaš želju da se pokazuješ. Pa vi ste umetnik. Vi boste umrl umetnik. Vi ste se rodil umetnik. Ja nemam ko vi ste verjetno imali, ste išli u javni fokus, ste mislili da lahko doprinesete skupnosti. Sej vi tudi, mislim da tukaj imava enako in željo in potrebo in nujnost, da to, kar mi dva dajeva javnosti, brez javnosti ne more biti, ne? Nekako morava stopiti pred javnost. Vi niste sebe drugače sa strane... ne politike, ne umetnosti ni, ne? Vi sebe niste gledali sa strane, malo posmatrali kako to sve izgleda tako i...
redko, ker bi bil vedno nezadovoljen. Ne. Pa da, to. Da. Jaz sem se šele v zadnjih 10 letih navadil, prisilil, da sem lahko pogledal kakšen svoj posnetek na televiziji. Ali, A res? ja. Šele pred zadnjimi volitvami sem se prisilil, da sem videl tisto, kar je očitno bilo narobe pri mojih nastopih. Ali mislim, da mi imamo... Ampak to mi ni veliko pomagalo, da bi bil potem boljši. Ker na koncu, tako kot pri vas, tudi pri meni je mogla biti neka iskrenost v nastopu. Ne? Točno. Drži? Da. Ali ljudi to ne prepoznaju kot iskrenost? Prepoznajo. Meni se zdi, da mogoče negdje v nekom zadnjem razmišljanju misle, pa kako so oni tako... Pol mi pa povejte, kdaj ste igrali proti svoji volji neko vaš nastop. Pa mal prej smo se pogovarjali o filmi, mislim, da imamo tu jednu skupno notu, da smo filmofili, pa se spomnim jedan film, ki me še zmeri grije tu pri srcu, a to je Grande Bellezza od Sorrentina. Dobro. V tem filmu glavna osebnost Jep Garpanella, ali pa tako mu je primku u filmu kao lik, gre iz Rimske ulice i pravi, kaže, imam 65 godina, kaže, jedino što sam izvukao zaključak u životu je to šta mi je važno u životu, je to da ne moram više raditi ono što ne želim. I mislim da ja nisam došao do tog ideala. Tudi meni se čini da je človek osvobojen, kad nima već potrebe pustiti vtis. I zdaj še vedno čutite potrebo, da pustite vtis, ali kaj? Pa še 10%. To ni dobro. Dobro, v 50. obletnici boste še teh 10%. Nima cene moj mir. Ja samo sanjam svoj mir na Hvaru, na klopci. U zimskom periodu gdje je to motno otoško svetlo, ki otok pripada spet otočanima in da me samo sa eno črko pozdravi moj prijatelj iz otroštva i samo kaže ili di si, ili tako nešto. I to mi je dovoljno. Ko vam je tako lepo na Hvaru ali pa če ste zdaj zadnja leta na Dunaju, prihajate v Slovenijo, zakaj čutite zdaj potrebo po 40 letih, da greste pred publiko? Mislim, mi smo navdušeni, da pridete. Pa kaj potem bend? To je dobro vprašanje. Da. Po 40 letih ste spet v prvi ekipi, ne? Zakaj? Pa imam neku odgovornost i prema bendu. Iskreno, i prema bendu. Oni su mogoče malo drugačni od mene. Oni su pravi glazbeniki. Recimo, oni me... Kaj ste pa vi? Pa ja sam poluglazbenik, ja sam polupevec, ja sam neka pojava. To je zdaj fishing for compliments. Ne. I meni, moji prijatelji iz benda, oni vedu da ja da bom pozabio trzalicu za gitaru. Evo, vedno imaju spremnih 100 trzalica za mene, ali mi pomagaju da se naštimam i tako dalje. Ja sam res totalni amater kod glazbenik. Ali lahko napišem pesem, lahko napišem glazbu za film. To je onako za mene igra. A oni su pravi glazbeniki, oni uživaju na odru, oni štimaju inštrumente, ojačevalce, to njima gušto. No. In zdaj, ko jih opazujete, ko prijete recimo v Maribor, v Zagreb, zdaj boste imeli Stožice, opazite to, ne vem, to atmosfero Kako ne? vašega benda iz začetkov? Pa zdaj nam je ista strast? Zdaj nam je prvič po 35 let na odru se pridružio Mladen Pavičić Pava, to je kitarist iz tog zlatnog obdobja. To je iz Srbije, ne, gospod? Ne, on je iz Kanade. Iz Kanade. U Kanadi je živio. On je iz Sarajeva, isto naš friend, pa je živio u Kanadi. In zdaj, on je iz zlatnog obdobja, prva 4 albuma, Bolje biti pijen nego star, Goodbye Teens, Suada, Sava, Tihoteče, sve turneje smo mi to po 300 dana v letu smo imali turneju, samo smo garderobu, pridemo starčima, garderobu zamenjamo i gremo dalje. Mogu misliti kako su skrbeli naši starši, to smo vozili fiću i okret, mala digresija. Uglavnom, pod 35 let Pava prihaja iz Kanade, ja ga čakam, prvič prihaja na aerodrom Jože Pučnik na Brnik. I on izlazi iz letala i trese se ovako. Ja rekao, Pava, šta je? Jel to imaš tremu? Kaže, mogu ti reći da imam veliku tremu.
tu je bila naša producentica Nina Sever i mi smo svi ovako stali, res nam je bilo ono knedl u grlu, Pava se superiorni Pava koji je bio kod Billy Idol, izgledao je ono nepremagljivi ko kitričac. Pava se trese i ne može sebi, onda smo sjeli na neku klupcu pred letališćem da bi on prišao k sebi i mic po mic u Kranjskoj Gori smo imali priprave, on je prihajao sebi, gledao u Alpe, pa je otkrio da se tu snima u Kekec. I to je on, mislim, mi smo tako uživali u Sloveniji. Eno digresijo bi tukaj rad naredil. Potem je bila vojna na področju bivše Jugoslavije in vi prijete iz Sarajeva v Ljubljano. In videl sem, da ste takrat nastopali v majhnih barih, v neznanih lokalih. Na mizi tudi. Kako ste doživljali takrat to strahovito razliko v vsem? Ne? Življenje se je spremenilo, vaše države, področja, vojna. Pa do takrat sam še zmeri živio u toj iluziji tog moje javne podobe i ko sam enkrat poklicao očeta in mamo, takrat je gorjela pošta gdje su bile naša telefonska centrala, nisam ih više mogao dobiti i gledao sam samo dnevnik i uprašao se kaj je z njimi stej. In takrat u tem momentu točno se spomnim, živio sam u Smoletovi kako su se moji prioriteti samo presložili, okrenuli. Moj ego, moja želja ja sam prestao razmišljati o svojoj karijeri, o slavi, mene to apsolutno nije već zanimalo. I to je, ako se može reći nešto šta me dobro naučilo, da me spustilo, da je moj balon ega potpuno ispuhao, to su učinile te ekstremne okolnosti, tragične okolnosti naše vojne. Kad sam došao u Sloveniju, da bi preživio i da bi slao roditeljima neku pomoć preko, ovdje su bile neki koridori i moram reći da sam do kraja svog življenja hvaležan Sloveniji, kako su mene i moje prijatelje sprejeli, ne samo nas, nego 70,000 drugih beguncov. Tu se Slovenija pokazala. Vladali su predsotki prej, vi se spomnite, vi ste sigurno da su Slovenci tako malo zadržani, da sve suprotno od tega, sve suprotno. Ljudi su meni osebno i mojim prijateljima pomagali na jedan diskretan, nepatetičan način da se nikoli nisam počutio kot građanin drugega reda. Ja, približno 70,000 vas je prišlo. A se vi spomnite. Približno, ja. Jaz sem bil v tistem odboru državnega, takrat še parlamenta, Bučareve skupščine, ki je skrbel za begunce. Ja. In tudi na naši strani je vladala ena velika odprtost, to se spomnim. Ni bilo veliko zadržkov, to je nemogoče primerjati s situacijo, ki smo ji priča danes. Neka naklonjenost, neka srčnost in tako naprej. Ampak, to sem hotel reči, vi vseeno niste bil samo eden izmed 70,000 anonimnih prišlekov. Vi ste bil Loša, ne? Plavi orkestar. Vendar, so vas tako ljudje takrat sprejeli ali ne? Pa, mislim, bio je napis u jednoj književni reviji kao neka kolumnica, ja sam u Reformatoru sedeo, pio kavu in bilo je kao, evo kaj je ostalo od te. Oni su metaforično mene primjerali sa tragičnim okolnostima raspada Jugoslavije. Kao sve se raspalo, pa i njegov, pa i Plavi orkestar i vidite sad Loša sjedi sam tu za nekim stolom, iznad njega je neki crni oblak, nije mu baš najbolji dan u životu, tako da ja se spomnim tog osjećaja i to je onako bilo dosta ganljivo. A ne kao ja, da mislim da sam ja neka pomembna osobnost, nego kao metafora jednog stanja, eto kako se sve stropoštalo, kako smo katapultirani iz naših života, ne svojom krivicom, ne da smo bilo čim doprinijeli za to. Mi smo bili gradska djeca koja su odjednom se počeli snalaziti. Nešto, ja sam došao sa 100 Deutsche Maraka u Sloveniju i sa nekim cipelama
za odr nekim srebrnim cipelama, sam mislio da će mi još nešto fal, da će to biti začasno, ampak nažalost ni bilo. Se vam zdi, da se lahko spet zgodi, da bi bile kar naenkrat prekinjene naše sanje, glede na to, kar se dogaja okrog nas po svetu? Se vam to zdi možno? Vse verjetno sredi 80 let niste pričakovali, da se bo zgodilo to, kar se je. Pa zdaj tudi ne pričakujemo, ali pa si želimo. Bile su priprave, krenulo iz Slovenije pa Hrvaška, pa se sve to naenkrat je bilo. Mislim, zdaj, kako bi rekao, vedno su neki časi za nekoga dobri, za nekoga su slabi. I imamo sreću da se reči ciklično ponavljaju, ampak ker to, da ste danes sjajno sprejeti v Mariboru, v Zagrebu, na Dunaju, pa seveda tudi povsod, kamor boste šli, boste, recimo na področju bivše Jugoslavije, boste sjajno sprejeti. To je nek zanimiv zgodovinski ciklus, ne? Nekaj, kar vas je najprej definirajo, razpadlo, ampak ta javnost, ki pa obožuje vaše pesmi, je pa na nek način ostala. In še več se regenerira z mlajšo generacijo. Ne? Pa verjetno zato, jer ne nosimo sa sabo to obvezo, to nekakšno komplicirano, nemamo attitude. Mi smo, to sam povedao za sobotnu prilogu, da se mi zdi, da kako ja vidim osebno, da smo mi neki benigni pojav kot čevapi. S čevapimi noben nima problema. S človeško ribico, s ajvarom. Tako mi deluju neke pesme kot ne obremenjujemo. Neka transcendenca. Ma kao eno i ke sera. Ono nekako ko da u hotelu po večeri greš u bar pa zapoješ sa hotelskim bendom. Tako se mi zdi da je Plavi orkestar. Vjerojatno ne bomo nikoli prišli u pop ili umetničke enciklopedije, nismo lobirali za to poziciju, ne zdi nam se to pomembno, ampak se mi zdi da smo nekje u nekom hipotalamusu, u nekom srcu ljudi i da im je orkestar je kao van kategorije, orkestar kao. I tako se mi zdi da smo posod i ta pozicija je zelo dobra za nas, ne obremenjuje nas. Tako da dolazimo ljudima i kao vidim na smehe, recimo sad u Mariboru ili u Velenju ili Zagrebu, vidim na smehe. I ljudi nam daju veći pomen kot mi sami čutimo to, što je dobro. Zakaj mislite, da kakšne pesmice, jaz se ne spoznam na glasbo? Ne, apsolutno. Vem, kaj mi je všeč. Ne morate poznati nobenu najnu pesem. Zakaj mislite, da so ene pesmice hit in to hit brezčasen, ne? Evergreen, nekatere pa ne? Ker vam je ena pesmica všeč, ka večini ni, ne? Če prav razumem. Je res? Je res, da je vam najljubša pesmica ena, ki sicer ni širši javnost? B-side, B-strana. Okay, ja. Zakaj mislite, da so neke pesmice brezčasne, druge pa ne? Zato, ker se ljudi trudijo biti kompleksni. Danas moderna, kolokvijalno da rečem, cool. Ljudi prave konstrukciju od pesmi i srame se tega nečega nesavršenoga. Ja se spomnim te prve pesme, ja sam ih kot adolescent pisao. One še zmeri stojijo, iako imaju neke naivne, recimo u pesmi Bolje biti pijan nego star obstaja en apsurd. U prvom delu pesme pojem kad pomislim na te stara ljubav, žao mi je što smo bili samo dobri drugovi. Kao meni je žao što smo bili samo prijatelji. A u refrenu pojem vino ne zna da smo nekad bili sretni par. I to nobemu ni važan, jer je apsurdno. Mislim, apsurdno je ono, tako da je to... No, zakaj je ta pesmica postala hit? Ne vem, neka iracionalnega, ne more biti, mislim, to je iracionalno, ne more biti boljše, eno od drugega je primerjavno. Ker pa zdaj ste vi 60 let star in pojete Goodbye Teens. To je strašno, to je užas. Ja se vedno upravičim na koncertu, rekao, obstaje neke pjesme koje sam napisao kao tineđer, sad ih je malo smiješno pet, tako da... To su prekrasne pesmice. Ne, hvala. Mislim, mi nemamo to privilegiju da pod preporogo tako te neke malo nerodne... Svi imamo nekaj tako nerodno kako bi rekao, iz tih tineđerskih dana. A to je bila pjesma, to je bila mladost. Pa škoda da ljude ljudi danas gledaju orkestar kao
v času, ki se sve razdvaja, ki je sve pod vprašanjem, ki je sve nekako devalvirano. Če naročiš C-vitamin, nisi siguran, a je notar res C-vitamin. Sve onako vprašljivo, sve moraš dvakrat preverjati. Ljudi imaju kolerične ispade po cijelom svijetu, nirat se, pa zakaj se razburjaš, znaš. Ono. I u tom svijetu koji gre, ima to kolektivno, kako mi to kažemo, kolektivno nesvjesno. Kad imaju neko zamračenje, idu u tom nekom kolektivno svi skupaj, pa im kasnije žao bude. Kad taj zgodovinski proces prođe, joj, šta nam je bilo i tako dalje. Jer se sve raspada, nekaj ostane, oni vide nas ko simbol prijateljstva i ljubavi, naš štiri smo jedina skupina u Evropi ki je u originalnoj, i to im daje neku iracionalnu mogoće, stabilnost. I vidim po komentarima na internetu kao, vidiš, oni su ostali skupa, to nam veliko pomeni i tako. Jako ten simbol prijateljstva ste rekli, ne? Borut, lahko samo da vam se upravičim za eno stvar. Ja sam perfekcionist. In zdaj, ko govorim v slovenščini, moje drugo jaz stalno preverja, a si gramatiško, slovnično povedal v slovenščini na pravi način. To ima oba enake težave, ker ko jaz govorim v Sarajevu, poskušam govoriti bosansko. In seveda ne govorim bosansko. Ne? Govorim neki jezik, ki je temu približen, ampak to je najina usoda. Govoriva, pač se trudiva govoriti neki jezik, ki ga večina razume. Ampak nimam bogat besedni zaklad v slovenščini in že vidim komentarje, si se lahko po vseh teh dolgih let bi se lahko naučil slovenščino. Ampak mene blokira to, da nemam perfektno izgovorjavo, da imam na glas in da nemam besedni zaklad. Nobody's perfect. Se opravičujem, evo, občinstvo. Nihče ni popoln in se mi zdi, da tisti, ki vas imajo radi, vas bojo imeli radi ne glede na to. Mi tisti, ki vas morda ne, tudi če bi perfektno znali slovensko, ne bi bili vaši oboževalci in tako je z vsemi nami. Ne? A kako vi gledate na to? Ste se vi trudili, da vas imajo vsi radi ili ste se zavedali, da obstajajo ljudi, ki vas mogoče jaz sem se trudil, da prvič so me ljudje razumeli, sem se trudil, da bi me imeli ljudje radi, kar ni običajno v politiki in to v svoji knjigi pišem, da mi ni šlo samo za to, da bi me spoštovali, da mi je šlo celo bolj za to, da bi me imeli radi. Kar pri politikih ni običajno. Politiki se običajno zelo radi trudijo, da bi bili spoštovani, da bi bili avtoritete. Jaz nisem sodel med njih. Jaz sem bil med tisto manjšino, ki si je prizadevala za to, da bi jih ljudje imeli radi. In tukaj sva se midva zelo podobna. Točno, to sem htio reči. In tudi sicer imava celo vrsto sentimentalnih usporedic, mogoče do konca še pridava do kakšne. Ne? Ali ja, ako smijem, če smem, moram reći da vaše prisustvo u javnom prostoru Slovenije, kako ja gledam, je kao da je sve probleme ionizovalo i pretvaralo u dobronamjernu energiju. I ja se čak spomnim da ste imali neki vaš prvi, da li je to diplomski rad, kako na miroljuban način probleme u nasvrstanom svijetu, jesam u pravu. Drži. Kako se imenovalo? Mirna rešitev sporov, ja. Ampak zdaj sem se spomnil, vi veliko govorite o vašem otroštvu, oče je bil v umetnosti, mama tudi na nek način. Oče je bil novinar. Novinar, dobro, seveda, voditelj Dnevnika, če se ne motim. On je osnivač televizije Sarajevo, ima delovnu knjižicu številka 1. In tudi jaz sem imel neko svoje otroštvo, tako kot je vaše zaznamovalo vas, je tudi mene in moja mama me je naučila biti prijazna z ljudmi. Tudi zato, ker je grozilo, da bom ostal sirota, oče mi je umrl, ko sem bil zelo mlad. A res? Ja, 9 let, mama je bila potem bolna celo njeno življenje in ko sem bil star 11 let, je grozilo, da bo umrla. In me poklicala predse in rekla, moraš biti prijazen, ker od prijaznosti boš lahko živel od drugih ljudi. Ne? In to sem si zapomnil. Ne? In mislim, da nas nič ne stane, če se malček potrudimo tudi biti prijazni. To je lepo, da vam je mati to rekla. Naučimo tudi tako obnašati. Ne? In preko ste me vprašali, neko pomembno stvar. Kaj je s tistimi ljudmi, ki recimo vas ne marajo poslušati in moje politike ne marajo? Ne? Jaz sem jih vedno toleriral.
Jaz tudi. Vedno toleriral. In če so rekli kaj grdega o meni, ali pa če bodo rekli kaj grdega danes o vas, ali pa o naju v tem, mislim, Jaz se do that's konca- life. Tako je življenje. Tako. Jaz se oprostite. In midva ne bova imela nič od tega, če se bova zelo močno sekirala. To bova vzela na znanje, imajo tako pravico, ampak da bi se pa zdaj zato midva zelo spremenila, da bi njim ugajala, pa tudi ne. Do neke mere, ja, ne, drži, Ja. ampak ne pa preveč, ne. Jaz se do konca življenja bom borio, da ljudi imaju pravico na mnenje, da im ni všeč moja glasba, da im ni všeč Plavi orkestar i da me organski ne prenašaju. Da mi To pa rečejo, težko vidim u glavi, dosežete, zakaj da. nosi to čepico. Jaz to spoštujem, ampak dajmo biti korektni, samo da se pozdravimo na ulici. To je neki minimum. Zakaj moramo biti jezni? Obvezujući, če jaz tebe ne poznam, ne maram te i ne pozdravljam. Ampak se vam je zgodilo to, da je bila kakšnemu glasba vaša všeč, vi osebno njemu pa ne? Se vam je to zgodilo? Pa, to je veliko vprašanje. Ali umetnik mora biti dobar čovjek? To je recimo za vrijeme Druge svjetovne vojne bili su genijalni umetniki, pa su imali določene... Poznamo te Da. kontroverze. Da li je to... Da li moraš biti... Ma mislim, ne moraš, normalno, ali ti nekako... Imamo iskušenja i dolazimo u razne da te neko izda prvi put, drugi put, treći put. Ja sam došao do zaključka da je normalna ta nekakva da imaš, mi to u Sarajevu rečemo huja, uhvati te nervoza huja, pa kako mi to može napraviti. Ali to traje dan, dva, tri i onda to mora da izađe iz tebe, mora da ode, jer je to otrov koji tebe, strup koji tebe razžira, da imaš zamere, ono. I mislim da je to zelo pomembno, da se trudiš da ostaneš, nimaš obveznost biti blizak spet, ali makar da ostanemo u tim nekim osnovnim koordinatama, pozdrava, kako si, jesi dobro. Ampak mi dva se ne smeva prav veliko pritoževati. Nekako Da. nas večina javnosti sprejema, ko greste med ljudmi, vas večina lepo sprejme in tudi mene. Ne? Tako se nama zdi, da živiva z nekim zadoščenjem. Da, ja sam ljubitelj idile. Volim da je okrog mene sve lepo, da su ljudi dobronamjerni i takve prijatelje imam dobronamjerne. Vi točno čutite ko neko da se Apsolutno. pojavi u sobi, vi čutite tu energiju da je neka ni u redu. Ono, Se vam zdi, da ta dediščina teh uspešnic, ne? Goodbye Teens in vse te, ki sva jih naštevala, da je to ta dediščina, ki vas bo določala tudi potem, ko vas ne bo več? Vas to skrbi, se s tem ukvarjate, vam je vseeno? Pa spomnim se zdaj filma Oklopljača Potepkin ili raznih velikih dijela Marek Hlasko, Bogumil Hrabal, ja sam volio češku literaturu. Danas se noben niti ih omenja, niti se Bog spomnio, mogoče neki arhivari iz kinoteka ili neki literati i tako dalje. Tako da ne verjamem u taj, da praviju da ta digitalni kao zapis ki ga pohranjamo, backupe na naš, da ena eksplozija na suncu da bo pobrisala sve tako da se ne utvaram sebi da bom pustio, jedino me veseli da bojo neke moje pesmi peli i imenovali ih narodnim. Kod su recimo pesma Gardelinki sam za Petelini zajtrk. Ja, krasno. Meni se Verina pravi da je to, da ljudi misle da je to neka stara dalmatinska Včeraj pesma. sem se jo zaigral, ker sem skušal priti malo v ta milostna in Tudi za Zvonka Bogdana sam za seriju Vratit će se rode napisao a ti se nećeš vratiti i tako da. Ima dosta ti a je narodnih. mogoče za umetnika celo to največji kompliment? Da. Če si javno zapomni njegovo delo, ne ve pa, čigavo je in ima to delo za ljudsko. Pa evo, naš folk pevač, sarajevski Halid Bešlić, drugač moj sosed u Sarajevu, on misli za pesme koje sam napisao za filme Pri stricu Idrizu i Gori vatra, Iznad tešnja zora sviće i druga je pjesma Malo je malo dana. Kaže, to su neke stare bosanske pjesme. Ja rekao, nisu, to sam ja napisao. Ma nisi to ti napisao. I tako dalje. Ali nema veze. One će ostati narodne. Kod bolje biti pijan nego star? Pa je boljše biti pijan ali star? Mislim da je boljše biti star. To sam zdaj gotovo. Jer ne boriš se više za pozicije, pomirjeno živiš, znaš ločiti pomembno od nepomembnega, nimaš već mamurlike, ne napijaš se kod budala, pa onda imaš 3 dana, kako vi rečete, mačka.
en gemišt uz kosilo in tako. A to vas moram vprašati. Zdaj recimo, ko publika vrešči in je navdušena zaradi vaših pesmi na koncertih, a vas potem še čakajo fani z željo po podpisih in tako naprej? Prej so bili podpisi, a danas je kot koncert. 1,5 ure se fotkaš. Njima je važnije fotografiranje kot sam koncert. Fotkaju se i tako zgublja interes. Samo grejo, sploh ih ne zanimaš, njima je bitan taj, kako bi rekao, trofej. Neke moje kolege, recimo Bajaga, on ne mara se fotkat, pa imali smo debatu na tu temu. Recimo, fotkali smo se s nekim fanovima, ja do konca sam, ali on se heca s tim. Kao. Za TikTok dijagonalno, za Instagram uspravno, za Facebook i tako. Loša, vi ste srečen človek? Srećan? Če ste srečen človek? Pa ne bi to mogao reći. Ne bi mogli reći da ste srečen človek? Ne bi mogao reći to. Ja sam, mislim, mi ovako javno pogovarjamo se o tim nekim splošnim temama, pa ne. Moj život je jedan dug tunel sa manjim i većim strahovima, tako da će sad to glupo javno govoriti, ali mogoće nek dobo naučio iz toga nekaj. Ali mogu reći jedan patent. Če se čutiš tako pod pritiskom da ti je obesmišljeno zakaj mi to vse treba, zakaj rabim tega svega. Svi imamo to dnevni pritisk i dnevni občutek anksioznosti. Ali vedno počakaj jutro. Jutro spremeni energiju, dođe neki optimizam, pustiš nekaj na radiju, poslušaš neku dobru oddajo, popiješ kavicu in sve je potpuno nova energija i greš tako. Imate kakšne sanje zdaj še glede prihodnosti? Sanje? Bi radi ustvarjali še kaj novega? Samo mir, Borut, samo mir. Mir, mislite osebni mir? Ali... Osebni mir, brez zdaj, kad bi bio na raskrižju, ali boš javna osebnost, ali boš loše z Plavog orkestra, ovako vidim raskrižje z 2 putokaza. Ili Anonimus, takoj bi potpisao Anonimus. Ne vem zakaj, ali evo tako. Se pravi, nastopate še zaradi odgovornosti do koncerta, legende. Lepo je, da se ne žalimo, lepo je, super, ko neka ekskurzija. Hvaležan sam da u teh letih imamo še privilegiju da smo u velikih dvoranah, to je jedan posebna čarolija, pa tudi taj vizual u Stožicah, če boste imeli časa. Rade volje. Ste res vabljeni onako. Jaz vas prej nisem tako poznal, šele zdaj, ko sem se pripravljal na ta najin pogovor, sem prebral vse, kar leze in gre. Bal sem se, da ne bom znal odpreti na enega pogovora, zdaj ste se mi zelo mističen, skrivnosten. A res, tako deluje? Ja, absolutno. Mi smo, ne boste srečali bolj preproste ljudje kot člane skupine Plavi orkestar. Ko da ste išli s nama na fakultet, evo, tako. Ovi moji su še bolj, tako kaže, pod narekovajih normalni. Se tako je tudi izpadel ta moj pogovor in zelo hitro so prišla... Aj ste zadovoljni? Zelo ne res, zadovoljni. Ste uspeli to dobiti. Jaz bi se z vami pogovarjal kar naprej. Baš me veseli. Malo naju tudi zebe tukaj, moramo povedati, ko bodo ljudje gledali ta najin pogovor, bodo mislili, da je tukaj za nama kakšen fake backstage, pa ni, midva so tukaj v Semeniški knjižnici, to je 300 let star prostor. Vas fascinira? Ne da fascinira, sad čakam da vam povem, hvala vam za taj prostor i hvala vam za to čudovito vzdušje Semeniške knjižnice. Deluje mi kot v Harry Potterju, kot v Trinity College-u v Dublinu. A je to nekako v skladu s to vašo... Mogoče nam je to dalo neko inspiraciju. Absolutno. Pa vse te knjige. Strah me da dotaknem, sploh. Ne smeva dotikati. Ne smeva imeti nič za pit, nič za jest. Morala so se obleči, ker je zelo hladno tukaj. Mislim, da smo ustvarjali neko posebno vzdušje, ampak vi ste zelo poseben človek, to vam moram reči predvsem. Hvala vam. Mislim, ne čutim se tako, ali hvala. Jaz tudi vem za kakšne grenke trenutke v vašem življenju, ki so vas določali in tukaj imamo marsikakšne vzporednice, ampak nekako danes človek težko sreča nekoga, ki misli, da je običajen človek, pa je nekaj posebnega. Vi izgledate zelo običajen človek, ampak ste Loša nekaj posebnega. Najlepša hvala. Pa tudi imamo eno skupno, enkrat sem zdaj neobstoječu videoteku tukaj prihajal. A sva prihajala skupaj? In imamo to skupno,
nam je rekel lastnik videoteke, kaže, vi in Borut Pahor ste rekorderji po najemu filma. Ja, jaz sem in to mi je bilo zelo sem bil vesel. In še to na koncu, kar si zdaj dajeva komplimente, moram reči, da filmska glasba, ki je nismo omenjala, ne, je fenomenalna. In upam, da boste tukaj še kaj ustvarjali. Ne. Jaz tudi upam. Imate kaj v planu? Imam, do zdaj sem, kako bi rekel, jaz sem maneken, kako se kaže, propuštenih šansi. Ja, kako se to reče? Priložnosti. Zgrešenih priložnosti. Jaz sem maneken zgrešenih priložnosti. Od filmova za velike kompanije iz Hollywooda do lokalnih, pa tudi z Danicom Tanovićem, vedno rečem ja in potem sam odgovoram, da ne bom uspel. V toj sam fazi, da nimam še zmeri fokus, ampak mislim, da ga bom najdu. Loša, to je bil zelo lep trenutek v mojem življenju in sem hvaležen, da ste sprejeli moje vabilo. Hvala vam na časti. Ja. Hvala vam na časti, ko hvala, ste mi. Loša. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi. Srečno.